Asi karbilong ribeta kilang rapet aradon phanstame kardom pajiriglo kardom non beta than ponjia bang nili priyanka inglengpi non beta thepi pen langponik sinang Bokajan MLA Dr. Numal Mumin Alam Chak Kachipapling Serak Jiap Han Kalitang Rosmi Terang Pia Sarpipen Tuning Report Union Home Minister Harsh Malhotra Phan Pherangkia Bitung Atum Hempregalam Karjudunamat Hempregalam Thaktikang Keder Lokolang So Waterfalls Development Committee Tum Saiki Klempon Inut Pherangke Klembang Hoya Diso Abai Imboder Birtangton Pen Langponik Sinang Dolamara Police Station ka parlopon Borpunga Hawarlong ki hanse rong amikar Karlitang Sarsing Terang Pen Karengtok bipitum asupia ki bisi Karlitang Rosmi Terang Pia Phan rong isivet mate hemchite bok het dilip terang abang Dolamara Anthon dun popuamat toware beng along Karlitang Rosmi Terang Pia Phan cholang remdet si apran armudetlo Laso puthak kedam tang thang ni phai kep ani Bokajan MLA mate Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mumin Nilip MSC Pabitra Rong Piatum, Karditang Rosmi Terang Pia Heman, Humri Damlo. Lapen, Karditang Rosmi Terang Pia Asar Piatum, Kedoke Thakathai Kavit. Teglongsi, Room Thom An, Ahem Kim Rang Pipon Vek Bopusi, Assam Legislative Assembly MLA, Dr. Numal Mumin Pen, Lamchak Chipi Pondo. Kalau tu yo, maksudnya hem batidan nak kau naik po, so ting percaya hem mana sih, itu non sarang, tapi ni cakang lagi. Hem itu kimpi pusat, boleh sarang itu. Deh, parjen hem yang kimpi tu, deh. Komba hem itu. Ba iklat dengan biri Room Thom Ahem ki Kim Kerang Jiap Han, Semen Thoila Thongkep An Pali Damlo. Laso jok hemi muchot dolong po pupen, hem ki Kim Kerang Jiap Han longli anta chuhu chothok etlo. Bonta chiklo joner kep Chok deta hem ki Kim Kerang Jiap Han thanga birta avedetlo lapen semen thoila thongkep anta hinu chuetlo lasi Assam Legislative Assembly MLA Dr. Numal Mumin Alamchak Prabjin Pen kipapling Jiap Han Karlitang Rosmi Terang Pia Sarpipen Tuning Report ni nang tum hanar jula mane lakedam tanane di sopi Rosmi Terang Pi kiti thilot pen pene sarkar tum pen government tum loi si pen kethe ke ding la pen tim kar biang lom ta wang lo la pen CM wang we chot lon vel lo MLA ka do we ta wang lo la so ka chi cha ka teng hem nang kim bi po pu la so hem bod nang le tum non chi thek long ma kim hala chi thek long lo teng no mystery tum wang lo ba lie we sang tia we pa ma se nang kim ke de lo mystery tum wang ke dam ju lo te kane sodak anajir giding ente ala ki kim bek ji po tum bang ke thangalam ma be ma thangalam be mane do ke do lo ta ke ne lo nang kim po ning kreng lama lantik lo gari on I kusi pu asi ro simen bang ke nang le lo simen ke tang lap lo mo ning kreng anta hing no lo ne pini ante nang lila ko pilo lang tum hana ko kipu thuji mante ka pachini thuji ke la ke the ding fan prap jin penang kim pini putong puji ma mante der chota choklo ahem ka ve teng bote ni lige prabjin penang kim nain kusi chuning ripo po ja ahem kai tar ve di lap lo en ke ani bang ta phule lok lok si paghor ta ki du lo to ko ma si do thai ve ke na ja ta ntala mystery tum ha ke paisa pini ke pia lo la pia la hai Mystery tum hanta pilong le mate la ni sina ke po bang ke bang si pilo te nona bang ka arlong pe ne bang ve dat posi misi no bang ve dat lo ke arlong pen sang tie ve dat bang si bang mystery tum ba chi dam ro mystery tum han bang ku khai ve dat la tenang li pena ko non bi ko pilo gende pa rada phana pa chini thuji la ten dar ke long tum la pena parta me ke the ding phan pilo kla dak pen pathan thi bang Klar dak pen ni ligi tham thu ji bang ke ni di he ma sor ta ve de lo enke non bang ke ki do thai ka ve ong po non bang ke ko hem bang ni di phana patang ki ve nang ko non ma tu si chini ri dun Pai pai ni phai inko rahini ani Union Minister Harsh Malhotra Nijang Karbi Anglong Nangka Humri Hamren Rengbo Hom Auditorium Hall along Rada Tumpen Chingki Thanamai Pedopon Rada tumpen chingki chingwai amaya long aluhiaman pen Union Home Minister Harsh Malhotra
KCCM Dr. Tudiram Ronghang, MP Amar Singh Tiso, Karbi Anglong, MLA, EM, MAC Adum Chetongdun. सर आर्टिकल 244 के बारे में क्या कहेंगे आप? अभी मैं यहाँ पर जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में डेवलपमेंट को लेकर के एक बीड़ा उठाया है। 2014 से पहले आज़ादी के बाद से लेकर के 2014 तक केवल 2 बार अलग अलग प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रायोरिटी में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। 14 से लेकर के अब तक वो कम से कम 50 बार यहाँ पर विजिट हो चुका है और उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को ये हिदायत दी है कि हर मिनिस्टर वर्ष में कम से कम 3 बार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के डिप्राइव्ड डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर के वहाँ पर डेवलपमेंट और लोकल जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उन लोगों के वेलबींग के लिए जाकर के रिव्यू करें कि क्या प्रोजेक्ट्स कैसे चल रहे हैं। उस निमित्त मेरा आज यहाँ पर वेस्ट कार्बी आंगलोंग में आना हुआ है और आज यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के और फार्मर्स के ग्रुप्स के साथ भी मिलना हुआ। लोकल जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उन लोगों से भी मिलना हुआ। बहुत अच्छा लगा कि इस क्षेत्र में सेल्फ हेल्प ग्रुप 500 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और वो लोग आत्मनिर्भर हुए हैं उनके मेंबर्स और उसके साथ साथ देश की इकोनॉमी में भी अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और सर जो ऑटोनोमस काउंसिल जो डायरेक्ट ऑटोनोमस काउंसिल अपना उनके सभी मेंबर्स से भी मिलना हुआ। वो लोग यहाँ पर अच्छे से काम कर रहे हैं। उनको स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग के रूप में मदद करती है और लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का लाभ भी यहाँ पर अच्छे से मिल रहा है। ये भी जानकर खुशी हुई कि जल जीवन मिशन जो प्रधानमंत्री जी की एक प्रायोरिटी है, गाँव में नल से जल पहुँचाना, वो इस डिस्ट्रिक्ट में 50% से ज़्यादा एकम्प्लिश्ड हुआ है और बाकी भी जल्दी ही एकम्प्लिश्ड होगा। सर इसका रोड के बारे में 5000 का जो रोड्स के बारे में फंड्स का एलोकेशन स्टेट गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी को किया है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो यहाँ के अधिकारियों ने मुझे बताया कि अगले 6-8 महीने में यहाँ की रोड्स की कंडीशन बेटर होगी, रोड्स अच्छी बनेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Nijang Karbi Anglong, Toglangkang Turponjia Pan Pen Chenglo, Prexam Havaratovar Kasilam Jipupen, KSA Tum Union Home Minister Pan Pinpora Lupa Jirdu. Uwe ilitum Karbia Kaina Song, Mate itum Kar inai, like Article 244 Elo, Lasinilitum Pini, KSA Hamren Regional Committee Pensitame, Nilitum Labangso Ase Angtong, Pini, Alangli, Union Minister Hertz Manotrake Hayal, Kivang Kustame, Nilitum. Sik pa mepen article 244 ye bangke tok jir pen tame pidun lo la pena bangke ang tame no point number 2 long bangke nitu immediate interstate border West Karbi Anglong la pen Meghalaya bangke permanent solution 1 pinai gusin tum jongpon lo second third point bangke lo third point bangke pinili tum West Karbi Anglong ke isia district bukeli tum Kachipujong itum ladak taunang bong sitame to war ki me tum Heklong piglang ahok tema Pini Karbi Anglong Autonomous Council kacari pon tum CM sar kabor ipen to war ke ong dung adim ke nanglelo sita lapen le tum ke torji kalilang pini langdam sinang nili pen sabuda ke tam to war habit haramason hulik ke thesoso kali haladak non kachere bom BJP government na Karbi Anglong aphan hemprek nang pipo posi Karbi Anglong ke bang hot batai lamchak chipi kanglo Lasoput ha ke CCM Dr. Tuliram Ronghangta Mailong batai Bonta Pini Union Home Minister Harsh Malhotra Nijang Karbi Anglong nang kahumri hot Perangkia tumpen Article 244A hempreka puthak karjudunke Lasoputhak lam the sita ningjetikang kedatke BJP atum hemprek nang ping tungte posi theklong dak loposi KSA tumpen ningje pon Dalam pudam pulote ninga che theme me walam ke avide lo athike karbiara rakar inai lage hemprek lo
Ferangke tum hemprek a farman la article 244 e a farman kar juduna bangke lamboy nang pik kang ke dara bangke la bangke nil tum bangke ningduk cipinang kokpo atheke la bangso a BJP party tum dak sarkar bang ve ko ke LK Advani pen chenglok Ratna Singh pen chenglok BJP senior leaders tum kar bianglok nang ka humri la bangso hemprek sina ke chak mati kopine self help group pele na ke chakali kopine kaprek le na ke chakli na ke chak hemprek ke te pin union minister alang like wang hut hemprek aputang memorandum pidun lo hemprek aputang media to makar judulo CM sara me thang masita me hemprek alam ke ruithulem det si alang liphan ke pachini dun lo ta pherang ke tum karju hut nen ke paklar kan ke det ke than kan ke det bang ke lake hemprek abang ke BJP atum nang ki pi kangtung te ma putanil tu ma thame me lasi lapuson angdeng jong si wang bom boleh ke wang jiar ni bangke itu minister atung wang sita hemprek alam bangke nilitum arjuing tung telo nilitum sita me hela bangso hemprek karya panamar bangke karbiang long pen angdeng nang yang song bom lo non sita me ingdeng isi ke non sarkar nang pi mene pusi tiong dung tum towar tulang jong si nang pi pedet polote hemprek aparman ke ladak ke thedung a moment puthot wang thuji pusi nili ning thedap Karbi Anglong ki inglong ar lok lang roy lang jeng la pen lang sun ki lang mi anong pen nang an chi thanglo la song bong pen la khain ko ra chong duwar bagori MSC constituency ka parlo lokho timung sinar arong adung het ki do lokho lang so alang sun ki lang mi ta islo la so lang sun la pu an si ki palang mi ji la pen kapang thir pon ji aphan isi committee seng pon ki nang sot pu matha pon si lokho lang so waterfalls development committee pu seng pon si raja serona phan mai phula pen Rangsina bechun bang pen kapre ka tuma phan apu pek pon lokho lang so lang sun kapang thir pon la pen aliralan tibu pon je phan waterfalls development committee tum pen waterpi pon si JCB pen pang thira sai claim pon la pen ki rangsina ani ala so Ahora la tengo que pillar todo lo raro. Project lo je nili tum ladak local langso water force development committee pen nili tum pini ke second step sign tum ke claim ke cheng lo je kedam tang August 7 pen tum committee seng bondat pen tum August 17 nili tum first step seng pon kam sayang deng claim pon lo hala so sayang deng claim that pen buthor non da pini abangke second step bang nil tum claim pon thulo le so second step claim that pen non nil tum buthor third step ke dam je phan ni tum da rongara tum pen same chingwai po non la da nil tum kupia porsi la so langsun development committee sengnang kokma pualam the bangke lake ni thiek penang than po da lokho jan along je kaching thur our side thang da wipin lang je sokar pen da thang da dak nang kele yason wipin lang same la so ke paching thur ji aphan je la dak lang sundo hala so lang sun pen nil tum amen ir nang hala so amen ir pen ni tum committee sengra je la dak si kising thur ji aphan longi mene puni tum da ronga sar la pen da political long kachera dun ledar tum pen tum chingwai chingsai pen tum da president secretary ni tum seng ponlo and chingwai ponlo la pen a committee same seng ponlo so seng that pen ni tum non la so lang sum pini an bang ken ni tum kichun ang thek lo pusini tum che thek ponlo la se kewang ji langar ni samele ni tum am so se la so lokho lang so lang sum same ka paching thor je phan ni tum committee a hin pen same bori pon po la pen la da ga rong rat same kaching thor war sai an so se central la sarkar long pen same kaching thor war sai long nun po pusini li tum da committee a hin pen same ke claim ke dam pen ni tum ning the pon lo la lo alam theke pen ni tum ni an ni tum si pamam dun si sayang deng ni tum claim dun si kado ka be phan ta ni tum eri chito cherap dun si ni tum achun dun lo la si non ke wang ji lang bang ke la hello ni tum ta jo kidu ke la arat sai se pen ni tum ene border area si do la si border area ke do uno husi tame nang tum autonomous council wa hin pen ke thege diga tum ni lang dun po pusi ning che the pon lo la si ni lam ta la an si ta ko lo ka do kalang na ka do solong kene em ni tuma along alukho lang solong kiwang apot ladang nang kirap na son thak na paklang kai ingram chai dim na pa mi la pa na paklar pol alang tuman simi
akro pilo lapen an sosi ke klar thuji lapen tuwar pen dang lok lapen adak langsun long thom do loko langsun along la so tuwar pen so langsun long ke pami sianji lapen ke pami aji kene em konser bang semi tuning lilo lapen department bang semi ladak akirap tuwar pen dang lok semi nanggap asonte mi sianji pusini li tuning lilo lang tumang semi Nijang Karbi Anglong inut pherang ke klem bang phu khoya diso kedam tang pai pai ni phai inkoi rai siani kedam nang jitong sikot asai ke dokok ajok khoya diso abait hamren kramsa guest house along ajo bitikang koklo laben ajo por phai sira mini thongkep apor malom bait chilang dam ji po hut ke bait avidetlo kangbo chok abait register number AS14 K7820 retina 110 color CC black lasila so bite majok le pondet pusitame mate theglong polote 8011770964 lapen 8135818136 along nang birtavek thaposi khoyati sopen tuning ripon amri pen hemari bongrum karbilong ri birta pinia birta kela pansikang toning lo dome thakme kurwang thu